Lah beneran sindra. Son cimpat ro. Alun. Dah. Ukun tu. Tu. Oh, kur, Ah lah. Ah ni. Kau boleh. Oh, dah. Kau boleh. Nah. Dah ya. Ya. Mesti ya, wan lang. Agak biang weh. Dah. Dah. Đâm lại đây nè nè. Dah. Oh, deng. Wow, lawan tiam. Dah, dah biang dah, dah. Dah. Ada. Kau boleh. Kau boleh. Dah kau boleh sebut pilai wan. Kimpat dia poilut ne. Pilai wan mo. Dah. Kau boleh. Biang. You may hear from heaven. Kau boleh. Well, almost Lah in Singapura. your time. Kau boleh. To some, Artim mo na for your service, dah lasngan dah. reborn and Richard. Lasong na lah. Teo have to. Lawan. Apa mo? Dah. Terpelip buah ni. Ma. Itu. Baru buat. Ya, dah payah bala air juga. Saya kayak mana makan. Hey, hey. Simpen lek phi bat. Sim. Nggak ada perintah. Pastor David Khan dekat di Banjelis Richard Sim harengkat bagi Bang Freddy Syabong bagi kuliah Taiwan NBC harengkat bagi Pastor BP Posna pada kesempatan berkunjung yang soha dan kaki para pakai di Parok pada kesempatan yang gaji dan dekat jumpa sebenarnya sekarang bahkan di sini Parok wai kalau bajing gerbu kembali lakui nanti kembali labu bajing duai pada sekarang bawa belayu dia akan lengkap bagi Hak ni ka program ko jong ibarok sisni. Jadi ni ka puak hendak Islam show ka puak tengah khat
Kabalang ban ai katu ni cingkran. Ngay ngui play cái này step, igi way kam tam la ai cái này segi ke bawah, segi ke barang video ban ile kai ke sports kunjuk nak kam ta cái sil sobo ha cái này segi. Dan ko ngai ai ko play nak kam ta chairman ba pengelang ke balingkon, ai ko play nak ta pastor in charge, evangelist jengi pastor biangpor, ai ko play nak ta kilong kemi jong kepalang ki kun samla. Pat baru kita dekat jangka palang kibaran pentam penuh ini kesini kumni kembakalong ngai kumni nak kata kini kini seng samla ki bangal kot skopha baru kibaran nak kini step tang sning napo samer na NBC pat kumju kini pensawan ru hingga kini dekat ke jong play yo penyadar dekat kelenti wa pipia poi dengan masuk pasan te kini step nak kalian jong ka palang play me kaya samsor ka ngidon di kini sil sopok kini kesini kum si pentam penmi kajik arab naga benta government assembly bagian pelong hau ni Sulaiman Buan kesipu bakat adu kan atrik jong mulai April acara fundrio tinggi kibiti bagi ni benta ke bagian pendak begini kesini kalong kajik kerku naga benta jong pi web kamtam naga benta kapalang jongi kapalang kadan kajingket ke bakia kamtam financially naga benta kani kajik seng tinggi don ni kani kesini bagi yo melek kai ke sports kumjuk kani hasil support bagi ngai berplay yo pada rengkat ban kerkuah kini ki benta baro saya sempat ngi pedang semana ke beta jong pi baro ki barana kini keski ngam jer kerteng ngi dulu ublay jong jong suk yo pada rengkat ban kerkuah ngi kini keski pak hamtam kini ki benta ki bangi yo pendap kini keski tetang kini ki ten pedang semana ke beta jong pi ublay yo ban kerkuah ke Shibun bahambor kamaki di hari kapor mendapat Islam syui kapor aman khot Shibun i pastor in charge kepada yopan boleh nak tim jong play tentang jing dua nak kalian cogaru ga aku play ya kita punya jog ni ke sports kom kabaideru bakani ka Seals of Walk akan segi kabel pembedu dekat planning committee jogan dengan women's yang kemudian sobai pi ki bawandu naga balang na pot na sanmer mafio sanmer bakumju ki students na po NBC. We welcome the students from NBC for the sports and Seals of Walk. May God bless this hour for this for the planning committee assembly. Tega aku itu nega benta kecing yai bet jo kakam. Hak jidai bagi jibu kre jo kene women's assembly. Bal ayo bagi bet ya kene tarik nega benta kene Seals of Walk bas nega leu juga seng samla. Di aku beru nega benta evangelist jungi ibari chasir. Bakum ju ipasobi jungi ipasobi pi posnap. Iba sayo shipet lu hadi bagi le dewailang. Ini open play lu ya kene ke sports dekat bagi Seals of Walk. Dengan polis syua nak kita ke jumpai syua begini bola ke jentuai. Upol wong kumne segi kolosai di kentin. Kat kaba penle tu train nado ke mesim. Kumbah utuai magi priu. Haba pitip bana utuai pinjo priang ya ka bainong jong kata ke bentah. Naba pisakri ya ukris uba utuai. Ngan puli dekat ba pulai seisin jog itu gelonong ke ba lai kursai kat ka ba pinle tu tuai nadu ka besim kumbau tuai bat om haki priu di hari kapor iwan naga benta si benta kum gajile kemen piki kon sama naga benta ke sports ka ba pinyo ile kai di ketinju play ka ba perkembangan kapor kalong gini le kemen du ha tuai bat naga benta utuai di kumbah play o magi brio ti kalong sibenta ko bandres ke dengan fund ka bete bagi women's assembly kapalang di postoron kan pe planning committee di ublay gurku de kamta ke sports kum jo sales ni bar hisni ka botuai lamba ke singi unyo ban kerku lingba kene ka singi ka bagi yo bandres ke dengan fund kerpang e de ka benta ke ka women's assembly tinggi je wailang hari ni kapor ni dua kerpang nega benca kini ke program jadi ke segi kini ke sports blender kap pergi samla bapinyo ban sibenta pi lakai di ubleng undang ke sumar pi apa pi lakai mo apa jelakai don ke jing thut ke jing orang ding tai dari blender kap
gidwai kata ke protection ke jumplay ke jina ke jutwai bat kum ki paramget ru gin lakai de ke jing it ndai de ke jing mo yo sibit yo kom ya dom te gi lakai de ke jing it mo kata hi te gidwai nam tadi ke por ni sports baju ke por dua lang nam tadi sales of work ke boleh ungkur kuingi leng bagi ke sales of work ru kalau cipenta habat penokam kuman risk ke fund mo perkemau biang nega benta ke di gol assembly tengi ni dua lang but shuab I pastoru in bu but kitchen duai pen wai but ban pliru tinggi di dua lang hari ke por tai play belau pa jugi bapening yuwan hari ke por atwai banai mo imen nege benta ke di ke por hari ke manan gilai wan lang kumde ke balang na posan mer tang sning hoi dekat na po NBC bar hoi isamla ne sorong kham barakat bakilong kumi atwai ke jidai bakal ke sales of work bagi dengan support saya dengan step atwai gila ya sgong gila ya puli ni keftin ke jume ke bagi le atwai ke long shibantang kum ke jishakri ke bau pol ke mau shaki pramngai apa pelosai bahane ke pol atwai ni wan lang kum ni kum shipara hame atwai banyo le kai atwai ke jigadai baki kun samla dakini ki balang bade NBC kum jo gila duai ke jiada ke jume habaki bare bara baki lakai ila duai ken jaga jurkat gaje me ka protection gaje me nega dagi khon samla tuai bangi duaru nega banta ke nega singi bare singi haga ba me menyo bagar ku tuai barkar pang e ru nega banta ke planning committee ka ba pen bet tuai la bon ke benai nega banta ke jidai barkane ke singi ke ba menta ban penmi ru ya ke pisa ke fund nega banta ke government assembly tuai kemaru nega banta ke sales of haga bagai jasa kan thai la papan baik atwai haga ji perkhalang jo ka planning committee baki ke ji di ke ji thiet kalong shibanta bagan mi atwai ka fun nega banta ke ni ka women sebe pen petulun ka kam ke ji me atwai gida IT gida duai ka por ke jilam ke ji me bat haga ji ku ke ji me atwai komo ke ti ji me om komo ki priu hende kom hameu blai ji atwai gida duai gida pan ke ni haga ke te ke jo ji suru amen I pastor yo kan Ayo yo boleh ha kena ga step ha ga bakal poi ga sini ya ka ba jing sen samlar kat baka balang ke pendek ya kena ga program ka ba kerpang ya ku boleh IP baro ha kena ga por ha ka ba finish menta da ka jing I kum la puli sekre jong trai ha kena ga por kum ka dak jong ka jing pli ya kena ga sport ha kena ga step baka sil of kum jo ngan duai kerpang nagam tagani ke jimpli ablay pa jungi bahapanen kung sakri bari jome trying yang hangi lapan la duai ke barok ya bet kin ya renti pat ngi duai rum tagani ka por ka bamta kum ka dak ke jimpli no ya kani ka sports bat ka sil of work hagani ka por ke baro kerku mame ablay kim ya renti bat ki ban support hukum jo dan don ki badan halenti menta lor kalembat ki baro na pli ya kane ka sports bat ka self work haga na por haga kerteng jong blay pa blay kon ublay men simba ko amen jinga ye ga jong Jesus Christ bo try jinga blay pa lem ga jong slow men simba ko kini lai we blay ki lor kalembat ka sni baro ko we nadu menta bat sibu ki bom je ko amen tong ila pli ga